Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Arsenal 2-0 kemenangan against Athletic. First game Champions League. Sebelum start game, aku langsung setuju kalau aku cakap yang kita dah nyak doang temporary season. Sepatutnya jadi easy game lah. Tapi unexpectedly first half tu agak merunsingkan dengan beberapa chance yang kita miss lah. And first and foremost, aku harap apa-apa jadi dekat Gyökeres tu tak lama. Nampak macam yelah injury yang macam tak lama, tapi tak boleh nak bagi kejaminan apa-apa. So kita tengok keadaan macam mana nanti. Selalunya kepala macam tu ya, luka sedikit, tak tahu lah, diorang akan ada scan, concussion dan sebagainya. Harap tak ada benda yang critical. And one of the main reason yang buatkan aku rasa ramai orang tak confident dengan team, especially masa tengok first half performance, ya aku kena keep in mind, kita baru lepas kehilangan, boleh kata semua player kita pun perlukan untuk menang Liga Mat. Saliba tak ada, Odegaard tak ada, Malak Bukayo pun tak ada, Havertz tak ada. Kalau ni last season, aku rasa korang semua terkencing, termasuk aku sekali. The fact that Arsenal boleh go away with this game 2-0 kemenangan, and keep in mind the whole season Arsenal concede 1 biji gol je. Season ni start dah sebulan lebih kan, Arsenal concede berapa biji, sebiji. Itu gol yang kau memang mana goalkeeper pun tak boleh nak save by Dominic Szoboszlai. So itu ada benda yang positif lah. And benda paling menyelah bagi aku simple lagi ni, Arsenal akan menang at least satu trofi aku season ni. And diorang kena menang juga sebab defense terlalu OP dan depth back it up. Aku cakap awal, defense Arsenal season ni, aku yakin orang dengan keyakinan aku tak ada yang tak dapat disangka dan tak boleh nak di-compare. Timber, Calafiori, Gabriel, Mosquera, ni semua Raya. Aku cuba fikir satu chance aku rasa memang confirm concede. Memang aku tak nak proses otak aku sebab dia pun defense terlalu solid. Dan aku rasa defense Arsenal so far memang kau dah tak nak cakap apa lah. And kadang-kadang aku rasa Arteta ni disalah faham sebab terlalu OP defensively, membuatkan orang cakap, oh Arsenal adalah tim yang defense. Padahal aku tengok attack Arsenal ni pun banyak chance dapat Gyökeres, banyak chance dia miss, banyak chance Arsenal create game Forest, hanya dalam 3 biji. Tapi orang tak still fikir team defense. But aku sekali terbawa. Aku tak salahkan semua orang je lah. But itu ada benda yang positif season game ni. Kita nampak Merino, Declan Rice, Zubimendi, trio yang aku rasa tak balance tapi get the job done lah. 2-0 away from home agak penting sebab aku nak keep mind team yang menang ataupun duduk dalam top 8 yang qualify terus tanpa knockout stages ni, ataupun playoff ni, adalah team yang akan main second leg first game of the first knockout game tu, yang plus yang home at the second leg, which is sangat-sangat penting lah, home crowd untuk second leg tu kan. Walaupun kita apa jadi kat Real Madrid tak membantu pun, lepas kena nyak second leg kat Arsenal walaupun main kat home. But point aku tu lah, aku suka faham apa aku cuba sampaikan. And tapi game Real Madrid tu game yang quarter final lah, bukan tu. Sebab Real Madrid pun agak struggle dalam group stage, kena keep in mind benda tu. So game ni menunjukkan aku yang depth Arsenal memang sangat-sangat serius sekarang ni. And aku tak ingat bila kali terakhir aku as a Arsenal fan saksikan depth yang macam ni. Okay, walaupun aku rasa Eze tak berapa berkesan, kau dulu tak ada belaki, tapi aku faham sebab aku tak nak tak siapa lagi. Siapa lagi yang kau boleh ajar Martinelli? Kau bukan first level kat sini, kau kena datang setiap kali kau main atas padang, masuk as a sub, kau kena buktikan diri kau. And Martinelli is that guy. Dia masuk atas padang, first touch pump, second touch third touch shoot goal. Mana Martinelli yang ni? Walaupun to be honest, ni semua sebab game plan lah. Kena bagi kudos dekat Mikel Arteta. Dia nampak ada opposition ni memang sangat-sangat penat. Kita perlukan fresh legs untuk run in behind. Siapa lagi kalau bukan Martinelli? This game aku tak nampak Noneri punya batang hidung pun. Sebab apa? Sebab tak diperlukan. Sebab this is not the type of game untuk break opposition down. This is the type of game main away and perlukan counter attack, perlukan ball over the top. Sebab kalau tengok first half, apa yang membezakan first half second half, kalau kau tanya aku first half aku rasa macam Arsenal tahu yang Athletic akan cuba play. Sebab tim Spanish dia akan cuba play the game kan, bak kata Selatan. So apa dia cuba buat is dia cuba main bagi bola over the top, bagi bola long ball, bagi bola passing towards in behind. Sebab kita tahu Gyökeres laju macam first half, satu chance Gyökeres miss tu kan. Kita tahu Arsenal akan dapat chance ataupun space in behind, tapi bila tak boleh nak score. And kita tahu pula second half defender dah penat, kita masukkan fresh legs lah untuk henyak down kau. Sebab satu benda positif aku rasa aku boleh cakap kat Arsenal first half compared to second half ni adalah, aku rasa second half Arsenal main over the in behind juga. Cuma Arsenal better in terms of perkataan dia combinations. Itu antara benda yang aku rasa kita jelas. And aku rasa benda tak mengejut sebab
Players yang main second half, most of the players adalah team yang the same team last season. Trossard, Martinelli, ni semua player-player yang dah ada last season. So kefahaman diorang dah train with each other more than a year. Kefahaman diorang terhadap each other tu lebih tinggi, membuatkan kita nampak lebih fluid. First half yes, kau nampak chance, tapi nampak macam haruk sikit game tu in terms of attackers kan. Sebab yelah kau nampak front 3 ni game kedua dia main sama, Gyökeres, Madueke dengan Eze. Kau tak boleh expect member jadi game lawan Forest macam game lawan game yang lawan Forest satu jadi sekali lagi. Sebab Forest tu at home, fans ramai. Mat, kau tengok Athletic punya fans kat stadium tak? Bapa, almost semua fans Athletic nampak macam player Athletic. Faham je. So kita semua tahu Athletic antara team yang supporters memang sangat strong. So Arsenal boleh dapat kemenangan tu, aku rasa sangat positif at home. Ya, pre-season kita menang tapi tak ada pressure kan. Macam ni pressure is on Arsenal, and Arsenal delivered. And di samping Arsenal defense solid, midfield walaupun tak sesuai against team yang nak break teams down, tapi aku rasa Arsenal tahu game ni akan jadi game yang haruk kan. Sebab tu guna player-player yang physical macam Merino and Rice kat midfield. Tak perlukan player technical sangat. Just focus on scoring the goals je. Itu yang paling penting sekali. Sebab defend memang sangat-sangat selamat lah. Kita tengok defend pun dah like, aku tak tahu, aku still tak boleh move on macam kita boleh dapatkan Mosquera dengan harga ni. Aku tengok performance sekali lagi malam ni, 2 clean sheets in a row by Christian Mosquera, 21 tahun. Keep mind 5 tahun muda daripada aku. 5 tahun muda pada aku si Mosquera ni, walaupun nampak macam 4 orang. Aku tak cakap apa lagi. And Arsenal positive. On to the next game, Champions League. We'll see ke mana. Satu pun aku terfikir lah pasal game ni, macam satu bagi kudos Arteta last lah, sebelum aku end. Aku just terfikir macam Arteta macam mana next game ni. Kadang-kadang kekalkan this momentum of masuk super sub, Trossard, Martinelli golden assist game ni. Ataupun macam mana, sebab kena keep iman juga Trossard pun lihat last game assist, this game goal. Member pun tengah aku super sub main serious, aku jangan main dengan aku. Yang kita semua tahu Trossard pada last season lagi super sub 2 season lepas super sub. So itu antara benda yang menarik nak tengok macam mana Arteta manage the team in terms of player punya pemilihan.